Maupay nga adlaw kayo nga tanan. Pamalandong ita iton pulong iton Dios. Hangaran na Amay ug Anak ug Espiritu Santo. Ano daw la iton aton pagulaw iton mga kasuguanan iton Dios? Nakakapabugat ba ini aton kinabuhi? O paggiya ba ini aton? Ginpapakinan ta kamo ini kaya ng adlaw iton aton mga pagbasa gintatagan hindoon iton pagsunod iton mga kasuguanan iton Ginoo ngan pagtuddo hini ngadto haibata nga mga kabuktuan. Mayda naton mga kabuktuan nga nasa ring nga ini nga mga kasuguanan iton Ginoo naglilimitar iton aton mga karuyagon sanglit diri ni maupay. Di na naton siya niya pagbasa, tikang kan propeta Sirach. Ginpapahinumdum kita ni Sirach nga waray nanginginlabot iton aton mga desisyon. Anong siring gidahan pagbasa? Siring ni Sirach, ginbubutang iton Ginoo haatubangan naton in tubig ngan kalayo. Ngan karoy singon, iton aton mga desisyon aada la hini nga duha nga butang. Nahimumutang di hini nga duha nga butang. Kinabuhi ngan kamatayo. Maraot ngan maupay. Tama ngan mali. Aram niyo, iton aton Ginoo matadong nga Ginoo. He is a God of order. Kung kikitaan ta naton mga pagbasa iton aton ebanghelyo, nasugad ayaw pagpatay, ayaw pagbuwa, kung oo, kung diri. Inin mga sugo nga magtatadong iton aton mga relasyones. Iton aton kinabuhi. Karuyag singon, karuyag iton Ginoo nga magkamay-ada kita matadong nga kinabuhi. Ngan iton matadong nga kinabuhi nga may disiplina. Ano iton disiplina? May kubinati nga padi nga nasa ring iton disiplina sugad dinhi. Haaton panimatay, gintutot doan tayo itong kabataan kung hain makaon, kung hain makaturog, kung hain maparigo. Man kung nasusunod ini, that is good discipline. May disiplina nga, matadong nga maupay. Pero pag baralyoon tangani ini, hinsamo kada ano. Ngan karoy pinaagi ni nga mga kasubuanan, iton aton Ginoo. Gintatalinguha nga magkamay-ada kita matadong nga kinabuhi. Nganiton matadong nga kinabuhi, disiplinado nga kinabuhi. Sanglit yan nga adlaw, una ginpapahinumdum kita nga waray nangingilabot ito naton mga desisyon. Pero gintatawag kita iton Dios, giniimbitar kita iton Dios, nga para magkamay-adan matado nga kinabuhi, pilia iton tama, pilia iton maupay, pilia iton kinabuhi. Ang karoy singon, sunda perme iton mga kasuguanan iton Dios. Hindi rin nagtatapos sila. Sunda og igpaangbit o igtutdo haiba. Siring pan salmo palaran aton tao nga nasunod han mga sugo han aton Ginoo. Hangaran na Amay ug Anak ug Espiritu Santo. Ako'y Father Banek, palihog pagpaangbit hini nga haliputay nga pabalado ngadto iton ibata nga kabuktuan. Damo nga salamat. Maupay, kulo,
Hayo nga tanan.